Pelat ba Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR Kharkongor yaki dor bat ki kerteng kinong tap vote Special Summary Revision of Photo Electoral Roll haka program bala penlong haka auditorium joka Meghalaya Bharat Scout and Guide hasilong mentakasngi. Kajing shandor bat pendap kerteng na kabenta kinong syangshnong ki badan hok banyo tap vote an ailat hado kasitarik kola lingkot arcar arpuar. Habakaran nakati ke program Chief Electoral Officer ba Frederick R. Kharkongor ulaong bakani kajing pelat ya ka summary electoral roll kalong kabadan kam namar ba kajing jit ya kinang mikmat batamai chagiying dar bar tau an kajala kam slam show. Mutaski ketika state launch of the summary revision program kaba Penang ne Shillong giveaway ki district group kila organize ye kini program but DC Penang district kila ada ye kini ki copy of the draft electoral roll ye ki political parties prepare ye kini ka summary revision kasdang na dumdas ni kan kut halai tu tarik 9 November kiri galat ba ban ye ki begitu grom pada kerteng begin one dan pendap ye form 6 bagila penung kerteng apakah electoral roll ada final electoral roll to mengitip mendangi insas tengah sau benai untuk general election kini assembly revision kanong kebadan kamha dan kumba siswa arpo kumba silat arpo tam itu di badan 1819 di badan dap katras nem di empat dung kerteng tinggi kentu ya baro ya gitu giba dan kedap katras ndai bakin shim kena galat kena kabung ban pendung ya ki kerteng jungki pendap lagi form 6 para kerja kopor hapdeng ki sapo mon hapdeng kini ki atposan hado atnai ru kidang don kumba sapo jare te gitu ru ni kentu ki bakin shim kena galat kunti bakin pendap ya kini ki kerteng jungki pada kerja kopor ru kidon kini ki kini teknologi kini ki voter helpline app bengi kentu ya ki pajba kamtam ki kena samla in penangkam entah dikejuk dengan mobile kejuk dengan internet bakila pendap ya ki keteng joki lengba voter helpline app ru baka simtang san minute te slogan bengi bu ru kedai why stand in line when you can do it online te kidon ki voter awareness program bengi nang release mana kene but ngilap ni gitu bos Shillong mo ini yang ba nyai kentu ya baru begin join ya ke bus of democracy begin miss the bus but begin shim kene galat kene kabu ban don ya kerteng jungki hapok electoral roll but ya gitu ki bakwa ban mo ki bran shift ru let's say don ki bala shift na kawai constituency kawai ron ke form 8 begila ban pendap kerteng jungki hapok form 8 begin shift let's say don ki bran shift tho ni don ki bawan sa Shillong ni ba shift ni satai Tengok form 8 gila bagin pendap iki kerteng joki bagin don ka correction. Hak joko poru don gani ka desi don ki atau kan ni ki belayap. Te kerteng joki ru ni deban delete no. Te ka jing temu jong election commission ke dei ban don ni ka electoral roll. Ka bokho. Ki don ka voter helpline app gila ban le DC office. Syaki nongdong gila ban le common service center ru. But kadon ka NVSP website ru National Service Voter Portal but kabusuk ya ka voter helpline app jadi bila download apa voter helpline app kada kabusuk tam mesin tam san minute te hadin kini ka live tarik pre kan sedon ka hearing kin sa khot kin sa examine ki document na leng jong electoral registration officer AEROs kin sa examine gitu ki ba biang ki document te kila tep teng jong ki gitu ki ba tempat biang te kila man khot ki ban kanon ka hearing kin pintikna ya ka address ya ka jing ya particulars ki documents bagi have umur bagi have attach kade ka school certificate on proof ya ka age ka birth certificate ka address proof kita kiri main things pan pijisha ya ka date of birth pan pijisha ya ka jakasa pan pijisha ru bagi di citizens jong ne ka jong of this country kan kiri tangki Indian citizens ki balaban enroll ki certificate ramasnong kade ko ka balaban yarap ndai dadon degi kinja kini Aadhaar ni ki passport ni ka school admit card kita bro ki certificate ki bala ban pechisha bagini ki
mungkin babiang kita particular sekali. Ven.